Чуваш Республикинче муниципалитет парлехизен канашын черецер ултымыш сезерді. Шинсен шивичитовесене татса парасы вырынты хайты тымлах организенче тыршагансем туғышлы ішленінчен нымай келеттері Республика Пучлыхи Михаил Игнатьев. Регион ердежи кепенде внултымыш шула Республика лайх кытардыземпе вишленіне балартря. Шыбашкарды трактор заводенче ларутору Европулинте, унбер уйхра промышленность производствен индексе щер тохар процент паданлашна. Михаил Игнатьев лайх ишлегене район семпе хуласене тавзмахи галаря. Палартмала инвестиции или ртюльхен кытарда випеч. Ваш яне рашейбе ултымыш вырына тухна. Вырынды влашсен тепцелеве паха проектсене пурныша киртесі, укша деньги этларах явыштарасы. Шакеше кирлі жайра пурнышлазан ял хуласене аталандарма да шамалрах. Шетені семпе паларнызене сестра патшалық наградызен парсахав галантарчыш. Везен ешінче Шомаша район администрациян Пучлыхи Владимир Денисов та Польша. Телеземлар тізене бір пұрнышларым жержылатыр. Пызығы сенден илес бұзан де бір шырзене суғаласы аренда барасы істене фешлеремір. Бірін күжалғына шене арендаттыр. 2000 гектар арендын әлзе, 1000 гектар аяғын керхи ағадузағы барзе. Шамбеге социальный бұрын желес бұзан де бір күжал 17 миллионлық подзырлы паршир шкулне, тепрен юзарымыр, шамбеге кебір кышал калас булат. Шкул зенде ожы туалет смен двасыне вешлерім бір, пирин районда пер шкулда елмари, шак сене ұза вешлемезір. Анжақта тәллезім дадақта бұр, ну калас бұзанде сене перремеш районда сене фельдшерско-акушерский пункт үштімір, пирин қалтен пулмансе, шамбада тәллеземінде ол тебір жулата да деп ружашын, шак жетат сабамалы. Шамбеге центрді игі жұрда күжардымыр ұйырым құтсадыма. Тада жамеге тебір жұрда күжардымыр модульный катселін депір, пәчек катселін ұзалардымыр. Шал бире ол бюджета экономия барат вишшыралы бинягын. Шамбеге тешінзем дуяш коммунальный услугыжын сағалдарақ түлеші.